Ka Central Executive Committee jong ka People's Democratic Front hakasi balang kalaweng no yukortong bekitarwa hak subcommittee na kabenta banlong ukortong monlang jong sarkar MDA hakanik election Raja Sabha. Habakran berkilar patai khubor presiden ka PDF ba bentai dor lingdo rengkat ka jiran lang ke meli ka parti uloong ba ka jingtarwa kertong jongki kadai nomor kikwa ba ka parti rulum kinyo lang ya kalat ban pha yukortong kumu MP syar Raja Sabha. Handi hadian babun ki parti kim ay ka jingtrai lang kum tanah ka parti leng ba ka CEC kalarai ban kersan lang no Dr. Karluki kumu kertong yang manlang. Lapan paru baka jingkersan yau Dr. Karluki kadai hadian baki yo ya ka jingkular na tu kortong bo un yang skam hakanung rem jong ka jai benrio. Ni semua kum ke parti. Ni don kam no bangin ya baik lang bangin ya hon lang bagi orang bangin pemi na kaliang ke regional parti wayu kandidat ujung ni ban lek ban mikmat na kabanda ka Raja Sabha. Syaka parlimen kan. Tian rai hadian kita kejingnya keren kejingnya ter bat kejingnya pelongnya taka jelang na pors ke por bat kejingnya terwa ke jongi tingi suthu ba ngi habakut ngi sa stang ngi sawut ki MLA jong PDF bat komchu ubarat adil bat ba adil bat nongron bedon lang ban ngi ya kerjaan lang ya utau kandidat bagi terwa ngi na benda Raja Sabha uban mi khamat naka MDA government ni kami keren parti yang dimong ya keren naka MDA government ban rengi ko apa tang ni ka MDA government ban ailan no engi pat kum ka parti PDF mar ngi so bang ya kersan nang government ai un mi no naka liang PDF kata ka dei ka je keren tinggal ya keren bat ka UDP ru nilai keren bat ka HSPDP ru nilai persyang men keren bat ki independent ru ndai habakut ngi sutu Poi sinu ngisa akut stang mangi sawon bat barat adal bat ngi pelong ya ka CAC sendatan mde juta nangi ki ameliru ki pelong de CAC ki member ki pilot bat ngi da pelong ya ka CAC he jo ngamne ngi keren ni ne ki thir ngi ya keren lot gini ki baro ka Lok Sabha election kila ailat ya ka UDP bat yang Raja Sabha ta ailat no sengi kan tamang suthu ba kampoi sinu dengan kami lenti ba nakaliang ke UDP ba HSPDP para sang rulum te ongin ya kersan lang kai ndai ka kampoi sinu ru tindai hadian bang yip kwa pat bangin dai kinong pensniu la ni ki sya mo government bang idon lang yim don ni ya ka NPP yim don ni ya Dr. Karluki ru breu bo biak ti ngin ring semua bang don kam bagani ka por bat kani ka jinglong ka jingman constitution so don bang ban pha do nakaliang regional kanang pun yo ban perta ban keren lang ya ka isu membaca ban jungi begitu ko ini por dena takadaw ngin sa ya persyangka bala ban say kandidat ringi kala poy no mentabot bangis tu ngimla dena takadaw ngin say rai mene ba ngin ya kersan lang yo ni kandidat mar ngi don lang ka MDA ba aka juga por pat yo ni kandidat ngila dap keren syai ba pihak ban mikmat nakabenta ka state ka jongi ban keren lam mi ka jinge kum ka cek bendri jungi bagi kendu bagi ni por ki boro tu bi isha ka jinglong jingman po kari ka wi jongi dai na taka daw ka saput islam yang ngi kendiat nomor ngi don kata ka jing linga ka minsim kum ka parti ka badan ka ideologi ngi ban syakri yang ri berkecai bendri ka wi jungi